Bayanlar kızıçuu ele oturuşаттагынан качан şu жолук сала баштаганда ордунан туруп карап коет. Кандай жолук экен? Японский жолукпу, чачылуу жолукпу мындай. Эркектер болсо конверттин ичинде канча бар, не деп салып койгон, эч нерсе кылбайбыз. Именно ушул жерге келгенде жеңелер арканкы чөнтөгүнө секин салып коет. İçinde kança var, ne var bilmeyiz da külük çayına var tapşırıp koyuyoruz. Ötkünde bir toyda şütü konvertler düşkün eken, üyüne var konvertlerden barını açıp okup atsa bir konvertke suyun algı karız menen hozbuz der жазып koydu. Şunday karız kovalarda toylarda daha kutulup koysa bolat okşaydı. Dağı bir konvertlerdi açıp atsa bir yerine suyun aylık alayla gelen dost der bir жазып koydu. Şu toyda arqıl nerseler bolat eken külü oturuş hareket kılыңızдар. Құда түшіп барып, құда тойлардағы шул жақсы нәрсе салтыбыз бар екен. Алақачы үйленгендердікі дағы қызық. Шул әкелеріміз мұрда жеңелеріміз менен танышыштағы бір дозоқтың домбырасы болған ғой. Абжалдың велосипедін арендаға сұрап алып, бір пайшаны түріп, жеңелердің үйіне барған болады. 100-ге қойып велосипед айдаған болды дейға қарап. Жанақы жеңеліздағы 10 çelekte su tursa dağı bir törtüğünü tögöt dağı suğa çığa toşağıma aldı. Kudu yoldan kamazı ötüp etip atkansıp seke kütüp durat. Narcaktan şu bek bolata kekele etkan diyem tamaşalap koyunca taksın. Oşol yerden velosiped ayda ötüp ketip atıp nasibe geç kurup doktasına kan tolum tağında joluğa ötüp geçer. Oşentik joluğuşum şunday baş koşkan. Hazır mına zamanımız yetişti. İnternet, WhatsApp, bizdin yaşlarımız bir günü bir jigit ekinci etajda yaşayotgan janakı kızı şatını koyup barıp ayneke çıkıp barıp aynekti açıp janakı kız menen süйлөшүп atsa kız aytат eкен, "Ey tüşüm, hazır atam bilip kalsa moynumdu julat" dese, "Koyçe atang şatı karmap turat ul" deydi. Hazır endi bular жаш поколениялар, bular ошол билгенini кылышат экен. Bir kız örüp bakaçığı oşol jigiti menen süйлөшүp tursa, atası traktorist eken keçke mal jereyde bir jaktan kelaytip tanıp kalıp turgan degen eken bayağı bola 100'ge koyup bulmaydı, vaktarlap kaç kep kaldı. Kızım kim menen süйлөшүp atasın dese, ata tüşümde ayın aytıp atatilim dese, oşo ayın aytıp koyçu velosipedi kalıp köttü deydi. Şunday, bular şuntip tanışıp şunday jakşınakay baş koşuşat eken. Janayla aytmadım mı? Atın barda jer tane dep. Atı var adam jer tane eкен. Moğol jerde darak var, moğol jerde kolot var, moğol jerde taş tov dep. Atan barda el tane deydi eken. Bu жерди tanımayt ekesin. Atan gana aytıp beret eken. Atan, at menen barsam mınандай el var eken degenden atam түшүндүрүп aytıp beret eken. Ol mınандай urudan bolot, mınандай el bolot dep. İlayim şul күндөргө жеткизиптер. Бек болот aka, Sүйүн aka. Kudayga 1000 mertebe razı kılsak da şu baba çakanın toylarını görüp evre toylarına çeyin yetişki hareket kılınızlar. Astınızlardağı koyulgan koyulgan nersene bir politika yok bu. Sekin aytayıcı koyup içi oturunuzlar. Azazdan alıp atırsak bugün күнге есепті koyuz. Koca koyuz kudalarga. Böylesi jezdesinin kaynisi deyirsek söz koyup gidetken ustalı menen keleriz kafa bolboylu bayakı baş kesmek var, til kesmek жоқ deyip tars etkeni var, tamaşa deyip katarыбыз menen ustalığa çıkıp süйлөп jatkanda tördek oturganlar sözge konak berip degendey жақсы сөздөр tukkan ekendik, kata kılgan ekendik degendey anda mesela şul bizdin ekinci ustalıbızdı. Eleman aka, Tutaş aka başlagan, Bazarbay aka başlagan cemaatlı şu jеңелерибиz менен белек бешкек, пакет, сакет, акча, пакча, бар, шакча deyip alıp ortaga kelip koysanızlar, kol çalıp turabız. Ошол акелерибиздин да ошол жакшы тилек, жакшы ойлоруна уганыда отурабыз, ушул 2 жашка каалоосуна, кудаларга каалоосуна süйлөп жатканда тос түгөнүп калган болсо, мисалы Туташ aka süйлөгөн болсо, Туташ aka жакшы süйлөдү деп бүгүнкү тойдо элиден алып отурсаңыздар, уруксат. Анда эмесе сөз бизден кадыр барктуу сыйлуу акелерибизде. Манас экебизде. Рахмат. Мына бүгүнкү урматтуу туугандар, бүгүнкү ушул тойго келгениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат.
Muna бүгін қарындашыбыз қызымыз жатыр. Қарындашым, бүгінгі Құда қаласа, ушу 2 жашқа самый главный бақыт, денсаулық, ушу ата-енесін, самый главный ата-енесін сыйлаған жақсы жаштардан, мына бүгінгі Красноярскийде жашап жатқан жаштар ата-енесін сыйлаған жақсы жаштардан болсынан 2 жашқа бақыт талайын. Урматтуу бүгүнкү кеченин күбөлөрү, бүгүнкү Кыргыз элинде болуп көргөндөй чоң окуялардын бири болуп атат. Себеби дегенде эстер кулагандан кийин бардыгыбыз чемношник болуп 90-жылдан бери келгенден бери кыргыздардын акча жагынан, башка жагынан алып келгенде ушу Россия территориясындагы эң жетишкен ийгиликтердин бири бул бала чаканы үйлөп жайлап жайгаштыруу деген бул чоң ийгиликтин бири. Демек бул эки куда бүгүн бактылуу адамдардын бири да. Неге дегенде ар бир адам өзүнүн уругун, урпагын калтырыш үчүн жашайт, өзү үчүн жашабайт. Бул Кыргыз элинен келген, эжелден берги миңдеген жылдан бери келген биздин салт, ошону улай билели. Ушул сүйүү менен Бекболотко ушундай балдарды тарбиялаган үчүн, ушундай кыздарды тарбиялаган үчүн ушу элдердин атынан ушуларга чоң рахмат айтабыз. Ушуларга кол чабып коюңуздар эми эки кудага. Анан ушуларды жакшы эркек кылып кармап жүргөн бу аялдарына да кол чабып коюңуздар. Сүйүндүн аялы дагы, Бекболоттун аялдары дагы жакшы, өкөтөн тың аялдар. Эми булардын балдары дагы жаман чыкпайт. Өкөтөн келечекте биздин урпактарды согушсуз эле ушу Энес айдын боюнда жерлерибизди алып, ушулар бизди мындан нары да уят кылбай, биздин кыргыздардын намысын коргоп, ушул жерден тиричилик кылып кетет деп ойлойбуз. Булар да көп бала чакалуу болушун, ден соолукта болушун, бактылуу болушун, ушу ата-энесин сыйлаган жакшы жаштардан болушун. Анан дагы бул салт экен, ушу кызды деле ата-энесине карап, уулду деле ата-энесине карап үйлөйт эмеспи? Ошон үчүн Бекболот таксыр багы тааныш билиш кылып өттү да буягындагы. Бизде деле балдар чоңоюп калды. Бир жерде кичине орустар айтмакчы, опоздали деп коет. Майлем. Кыргызда көп кыздар бар. Ошон үчүн кыргыз элим тынч болгула, ден соолукта болгула, ишиңерге ийгилик, кыйналбаңыздар, бири-бириңиздерге кеңир болуңуздар, ишти кеңир болойлу, ден соолук болсун. Аман болуңуздар эми, тойлор той улана берсин. Ден соолук. Мен аман болсын, içinde için açık kalmadı ekan, kızlar көп. Men mына 2 жашка бакыт калайм. Бактылуу болсун, 2 жака тең караган жаштардан болсун, өмүрлөрү узун болсун, кармашкан колдору кармашкан боюнча өмүрлөрүн аяна чейин ынтымакта жүрсүн. Айгүл карындашым, сүйүнкөй балам, Болот досум, Насиба айшым баарыңар жакшы куда болуп атсыздар. Дүйнөдөгү эң жакшы нерселерди каалайм силерге. Аман болуңуздар. Mandu geçinizler menen бүгүнкү kız azdarkı geçenin көйлөрү куш келипсиздер кудагыдагыйлар не дейм сүйүн Айгүл бүгүн кызыңар бактылуу бала чагын артка таштап улуу турмуштун али таттуу али кадал жолуна түшүп отурат экен кызың барган жеринен бакыт тапсын бактылуу болсун дайыма буларга мен каалайт элем таң аткан сулуулукту күндүн жылуулугун кеппес дөөлөттү каалайм. Дайыма кемибес бакытты каалайм. Дайыма бар болушун. Эки куда чырлашкан эмес, сырдашкан кудалардан болгула. Дайыма бар болгула. Кыргыз элим бар болсун. Кезиккен жерибиз той болсун. 2 жаш бактылуу болсун. Каалайм чын ден соолукту бир бүтпөс каалайм. Түбөлүк таза сүйүү ак бак-карадай. Турмушта эң бир сонун жашап өтүңүздөр. Sizlerge başka yaşları tam kalganday baktıl oldu da bakalım. Çok rahmat. Kalgan konuklarımızdağı şul aldığımız söylegen akalarımızga koşulat eken. Elemen akemenen şaribede söylegen eken men söylegen dileken yok.
Anda mesela içkenge sonun tonu ocakçı, aytkanга sözdün ulu ocakçı. Köp söylegen sözge karaganda konvertke salgan kuru ocakçı deydi. Kol çaldırabız, hoş geldikler. Hoş geldikler ekler. Kırgızdın kursağı nege çıgat dese olturup alıp jeyber etikemiz da. Akeler eme orduzdan jılbay turaylı. Öt kışka. Uzundap kaçpay. Sizlerin urmatыңыздар, ошондой эле Абжапар аканын жамааттын урматына bir ортого bir жакшынакай кылып бийиге жетелеп койсом, жалпы ордуздан туруп тамагыбызды сиңиртип алып турган аке кайра отурушка аракет кылабыз. Жалпы бий. Абжапар ака жамаатыңызды алып чыгыңыз. Койлорго бийлейбиз дедик го. Сыдыктын тоюнда бийлейбиз. Гүлназдын тоюнда бийлейбиз деп ниет кылганбыз. Кана эмесе жора жолдошуп. Маэстро. Опа! Yap! Ananca! Hoppa! Sida ortama şey ortama. Ortama bir geçiyoruz. Isırına diyeceğiz olmadan var. Sensin benim sorgoyum, çok özlem orgoyum. Aşık oldum yanına aldım sonundayım. Sensin benim sorgoyum, böyle olup soldayım. Isınma kılıçına soğumla kovayım. Isınma kılıçına soğumla kovayım. Sensin benim sorgoyum, günde günde varlığım. İşenim koy sözüne aldım sonundayım. Neydim ki sorgoyum, sonundayım. Aldım kaderim, kaderim yolum. Aldım kaderim, kaderim yolum. Şuraya seni gözünde görgende Sesim kuşandı kuvanış geldi gözünde görgende Boyumda karadı kaşıktı beni gözünde görgende Milyonu kattı girmedi şartta Uçuşa şu sesim az kaldı hatta Şarıldı sonda Mahabatı bomba Sırkını kolda Şuraya yolda Çeki çeki parma
Yıldızlar aslan özünde görgende Vakta Şakta Şaşı sensem Asmanı attı Şaraldı sonda Makabat bomba Silkeli kolda Şürekli bomba Özünüzче айтат ба, ездіңер деп қойдық. Жақсы біледіңдер. Азамат, мына башталышы жақсы болды. Енді мына Бекболат акалар қаяқта жүреді ма? Келіңіздер, Бекболат ака. Açbayla qo'ying sana, o'zlari ochib. Zavskovat cho'lpon ej o'xshaydi. Nachprut. Chiqaqanda o'rtasini Jenga mikrofonni qo'limizga olib qo'ymaydi, suyda o'ylay topshirasizlar, ey luqsin qulog'ingiz. Tamam. Suyda o'ylay. Mikrofon bilan suyda topshirasizlar, ey luqsin. Svet açıyotganda bura chiqmaydi. Ha? Eğizden xudolar ya, biri bo'lib qo'ygan. Xudoyingizlardan sevetlarni bo'lib qo'ymasizlar. Mana o'zinglar bilasizlar. Sevetlarga bazı biraz chiqarib beraman. Qizlarga aytdim men o'zim. Qanday qiladi? Achaversinlar. Bagingizlar. Hayır. Can'ın apası nasıl kalmışı sebebi nasıl kalmışı sebebi ay ay şunun var nasıl kalmadı ova nasıl kalmadı yok da birincisi özüm oğlum benim hanım caddeleri iyi ki koydu biraz özü caddeleri
Yaşına kaybolup olsun, iki bala baktığım olsun, çünkü koyları geçti, öğrendi, koylar oluversin. Hayırlı gelinin, hayırlı olsun, balık olsun, mallarınız koyunu öğreneversin ha. Yemliğini ve nevire söylemiş olarak, böyle bulutlar geliriz. Gözümü tamamlayınca ırım ana, yani cetelek mi? O zaman saltı casaylarınızda. Salt bana olur. Şirinlikler olsun. Tatlıdan olsun diyence. Rahmat. Sivet jasap gelgenlerge, karokka jasap gelgenlerge rahmat. Sizlerden koyuqsanızlar hizmetli olsun kalasa. Rahmat çoğun. Gelin keseker. Bugün fotosalonda jigitleri sürekli alıp atışat. Bugünkü toydu urmatlap Sıdık menen Gülnaz'ın toyuna kıyla sürekli arzandatıp 98 sonunda otur. Sürekli жақсы jeri ay momentde kolumuzlarga tiyedi. Rahmat. Rahmat. Bu sebepke ertengene bir bolan üylep taşaytırgan bolsun. Çok rahmat jеңелерденчелер, колдоо көрсөтүп, Насипе жеңеш башын жерге каратпай, жеңебизде. Азамат. Kızlı surağında ver, kırmızı içkenge ver deyip kırmızıda. Buna жақшақа құда сөйлеп болып отырышат. Dilek aytып отырамы дегендей, Sıdıkбек саған бір жақсы сөздерді айтабыз. Алтыннан құлпы алты açқыч, айына салып бұрай жүр. Алғаным аман болсын деп Алладан дайын сұрап жүр. Gümüşten kolku jet açkıç, külüne salıp buraya cür. Gülnaz'ın cüzge çıksın der Kuday'dan. Zayıf gelinim demeyin, kızım ele deyin de ondan alı olattağı. 50 yıl özü kirgen kuhunyaga, kelinini kirgenden keyin korkup kirip kılar. Sebebi azıklı kelinler, жақсы taktika oylap tavı alışkan. 10 çıkpayt degen. 10 çıkpayt tamamını kıla verir. Bir söz daha çıkarmaydı, bu taktikada koydu. 40 yıl kirgen kuhinyasına jengelerimiz sekin basıp kiretken daha jengelerimiz şuma alga çeyin tergep kelgen. Emin bu nerseni kulak kağış kılavuz da. Kelinim sağaytam, keregem sağaytam, kelinim senuk degendey. Bargan jerinden bağır tapsın. Tergemese dağı şol kadırlı, suylu kelim bolsun. Başı жерге қарап қалуасын деп сүйін ака ушундай мырзалық қылып, елді топтап, жақын саналаштарын топтап, şu қызыны жақшынақай қылып ұзатып атыптыр. Илайым ұзағына сүйін өйлі, көп балалы болсын, көп балалы болсын. Шулардың үйінде баланың ғана үйі болсын. Келіңіздер қадірлі қонақтар, астыңыздардағы тамақтардан алып отырыңыздар деп 5 минуттай антырақ береміз. Köpçülük toylapda daima canımızda alıp жүрөбүz, toylar var, özümüz suyundan çürüktü, akır kündörü жақшылдайды екен дағы бір акелерimiz, ежелерimiz çıgıtat. Ondan ese sizlerin ruhsatыңыздар менен антыракта bir kol çabыңızдар менен şol özümüzdün ikabız ömür tosup alыңızдар, bir жақшынаққа bir номер атқары берсін, kol çaq ol ökelimге. Assalamualaikum tergedeler. Toyuңдар құтты, әрдайым амандық болыңыздар, ішіңіздерге игілік. Барыңыздардың жамандығыңыздардың атынан сұрамаймын. Özgürlüğüm seni beni, özünden özüm kızlanıp gelir. Şahsın çeksin sonuna beni, bu vakit özgürlüğüm söyle. Özgürlük büyük canımda deli, ölçülme canım suranım sende. Özgürce sana sevimim derim, gönlümün yaşım senin. Alayım olsa seni cümrümde saklamalıyım. Ömrümden artık körüm seni bağlıyım. Ağustos'ta canım suyum senin özlerim.
Suyum uzakta Ay garip Ay garip ay garip Çocuk bağlar alıp ayılalım Hayranım ay aylanım Bir vatanımda girgirdin Girgirdin ay girgirdin Bolu cennetimde toplu kaytalım Kaytalım ay kaytalım Uçakadın sıcakta ısladım Isladım ay ısladım Bazen gittim canımdan çıkmadın Çıkmadın ay çıkmadın Şıpırlı çocuk adın neye gelsin Neye gelsin ay neye gelsin Kolumdan kızımdan çıkmadın Çıkmadın ay çıkmadın Dağıma kadar toxtadım Toxtadım ay toxtadım Bol içimi qo'shtoshimga o'xshadim O'xshadim ay o'xshadim Elimdan qo'limda eng qizim Eng qizim ay eng qizim İçimde yüreğimde qo'rqadim Qo'rqadim ay qo'rqadim Çıkmadın, çıkmadın, ay çıkmadın Şıpırlı çocuk adın neye gitsin Neye gitsin, ay neye gitsin Kolumdan kızımdan çıkmadın Çıkmadın, ay çıkmadın Dayansыздарбы? Келиңиздер, кадырлуу коноктор. Мына бул Кыргыздын дагы бир кыргыз эмес мусулманчылыкта деле ушу эркек адамдын башында болгон бир 4 парыздын бирин жакшы парызынан да ушу Бекболот экөөбүз дагы кутулуп отурат. Бул перзент төрөлгөндө дейт, перзент төрөлгөндө ар бир мусулман адам өзү дейт, өзү бөгөктүн оң кулагына азан чакырып, сол кулагына тилават айтып ата кылып, атыны мусулманча кылып кой деген биринчи парызыбыз болот экен. Экинчиси жакшынакай кылып, мусулмандыкка кошуп, сүннөткө отургуз деп экинчи парыз берет экен. Үчүнчүсү жакшынакай кылып, мусулман дининдеги мусулман аттуу кызга балаңды үйлөп кой деп ушундай бизге бир парыздарды таштап кеткен экен. Эки акебиз дагы ушул бир жакшы парыздардан кутулуп отурат. Буларды дагы бир жана бир акебиз айтты. Башына булутка жеткизип отурган биздин жакшынакай болгон жеңелерибиз деп эсептесек дагы болот. Булардын салымы аял адамдын үй бүлөгө кошкон салымы чоң болот экен. Чоң болот экен. Биздин бир эски макалыбыз бар го, жанакы бир макал бар да. Эрди эр кылгандагы аял дагы дальше эси кандай эле? Эрди эр кылгандагы аял Жер кылганда аял. Ана, жер. Эрди эр кылгандагы аял Жер кылганда. Тоба, аялдар ушу. Качан ушул нерсени токтотосуңар, мына жашыбыз 40. Эрди эр кылгандагы аял? Эр кылганда. Кол чаап коюңуздар, караңыздарчы. Ким билет экен деп сурасаң, ушу 40 жашыбызда 40 ашып атса дагы бөгөк малыбыздан бери ушул макалды аялдардын жүрөгүнө сиңип калган го. Эрди эр кылгандагы аял десең, кара жер кылгандагы аял дешет экен булар. Кичине өзүңүздөрдү кармаңыздар дагы. Эрди эр кылгандагы аял,
ерді шер қылғандағы аял деген шул жақшынақай мақалыбыз бар екен. Шу жеңелерімізге рахмат. Бұға дағы бір тамаша көй бір нәрсені айтып өтейін. Себеп орыстарда тамады десе, қазақтарда асалады еткен, қырғыздарда ерке болады қойып екен, еркелігіміздегі қалуады. Ата сақалымыз елімізге бүтіп 45-те қуалап кетіп отырмыз. Ошанша дағы бір еркелегім келеді да. Bir күні бір әкелеріміз алтын балық қармап алыптыр. Алтын балық қармаптыр дағы bir қалуымда айт десе, жаңа алтын балық айтыптыр. Алтын балық, мен іштейін дептір, талала іштейін, аялым үйде отырады, еш нәрсе қылбайды дейді екен. Мені аял қылдағы аялымды еркек қылбай қойсын бі дептір. Үйіңізге бара берің дептір, үйіне барып тұрдағы ертеңінен ойғанса, аялы ұқтап атады екен. Ой, тұрбайсың бі десе, бетіне бір шапалақ ұрып тұрға, уже еркек болып қалып тұрды. Жақшынаққа киініп тұрдағы жұмысқа кетіп тұр, бечара әкеміз işti başlap duran, ballarga tamak jasa, kirdi ju, үйді шүпір, бірөсін садикке, бірөсін оқуға. 2 ай дегенде жанақ ака өзінің чумосы чайнектен чиіп өттір. 2 айдан кейін жанағы көлдің бойына барып алып, алтын балықты илап отырса, 3 сааттан кейін баяқы алтын балық шығыптыр. Алтын балық суның астына түшіп, балықтарға айтыптыр. Өмірімде бір жолы желание атқардым дейтmiş. Bir еркек аял болайын деп сұранды. Çıksa tanış adam eken, привет дептір балық. Не oldu? Biz aynen balık дептір. Бұл аял адам өзінің еле işini kılıversin. Senden bir сұраныч қайрадан meni erkek қалуыма келтір десе, balık айтыптыр. Akay hiç aylası жоқ дептір. Неге десе, boyumuzda var siz aka деп қояды екен. Қараңыздаршы. Бұл деген айтқан дерсем, әрбір үй біледі, аял ғана мейнет қылыш керек екен. Şulardan қолынан өсіп, дастарханымыздағы şulardan қолында екен, балаларды тәрбиелегендағы, қана шу залда отырғандар, лапаткадай қолымыздарды аял заты үшін bir қол жағып қойыңыздар еркектер. Аман болсын şular, енелеріңіз аман болсын. Жас қыздарымыз келешектің енесі деп қоямыз. Келіңіздер қадірлі қонақтар, жеңе даяр болдық қой? Даяр болдық. Гүлназ, сіздерді 2 жашты ортаға шығарат екенбіздағы шу Бекболат акабыз, Насипа жеңеміз жақшынақай қылып келінімізге бір алтын сөйкелер өзді тағвалайлы дегендер бір ниеттері бар екен. Ортаға шығып, елдің қол чауысы менен шул белекте қауыл қылып алайлы. Келіңіз, Гүлназ. Сыдық. Бекболат ака келіңіздер, Насипа жеңе келіңіздер. Қол чауып қойыңыз, азаматсыздар. Lupası varlar kelip probasını hem qarab qo'yuqlar. Yok, tamашалап. Kelingizler, azamatsızlar. Sekin mençikleştire vereyli Bekbolat aka. Altın söközlü qabul qilib olaylı. İlayim Nasipa jеңе özde жақшынақай kelip ol. Nasipa jеңе жоғылықты салып, бетінен өп тұрып, таңдайына түгіліп қойып сізге келіп осылай. Çoğun rahmat. Çoğun rahmat. Azamatsız şimdi öyle bir kızım da öyle hakiki aldığına şu açılar diklik de azamatsızlar vaktılı olgular Moljerda akelerimiz, jengelerimiz oturata şu turmuşga çıkkan malını, akelerimiz үйленген mallar nesler çortlazmi dep koyup oturuşat bak. Ayal adamga gana nasip kılat dep koyup eкен, ha? Kolumda olsa 1 ton altın taksan daha ruhsat eкен. Rahmat. Çok rahmat. Kol çarptırarız, kolu başlar. Kolu başına sokat çiğ atkanlar olsa ciğer teyip durgular, toparada bir durgular. Hazır жақшынақай қылып 2 жашқа киімдеріне, сарпайларыны кигіземіз. Ошондан кейін ортаны ачабыздағы 2 жеңесini 2 жаққа қойып, сарпай көрді деген салтыбызды қылабызынан. Анан қыстырып башталады ғой. Рахмат, башыңнан ақ жол түшпесін қандашым. Çok rahmat. Çok rahmat. Salam berip qo'yingizlar. Ay azamat, ömrüңөр uzun olsun. Çok rahmat, azamat. Har
bir başı yatkanı bek bulatıka sizden hurmatınızga olsun kelininizden. Jigittin kıyalarından süynaka kıyalaga baktılı olgular. Öte baktılı olgular. Sarpaya kadar bir kolçağız. İlayim şuları. Yiğitleri küzge jetsin daha özleri cüzge jetsin. Köp yaşasın. İlayim sılık 50'ye yaşlı yaşağın, 50'liktin etin aşağın, 60 yaşka yaşağındağı arkardın etin aşağın, 70 yaşka yaşasan cılkının etin aşağın, 80 yaşka yaşasan serkenin etin aşağın, 90 yaşka yaşasan toktunun etin aşağın, buyursa 100 dağı yaşağın buğranın etin aşağın değil. Eğer de 110 yaşasan öz elinmenen koşa ol, 120 yıl yaşasan el ne olsun hoşa ol. Köp yaşasın, köp yaşasın. Azamat. Azamat. Kana kimisinden başlayız? Ay yecimkeler, boyunları buranıp karabatatlı. Bu sarpayı ayallarga jaman jagatta. Güreş ayta dötkönde, fongar kuta barsam, girmişim berip koyup turdu koydu ki bularçı. Erkekler oyla kalazda Lexus aparsa, ne ceperi koyunu şeydi. Baktılı olsun. Küzge jetsin, özleri cüzge jetsin. Salamat olsun. Rahmat nasip hocam. Azamatlar. Rahmat. Sıdıktın başından kalpak düşmesin ilayim. Rahmat. Şu hizmet kılatkan kelin geseklerine çok rahmat. Allah razı olsun deyiz. Huday razı olsun. Rahmat. Bunlar bilgen nasıl da bu idenle baykaçan gelmek bize. Bayka şörtükçen sılan sıçan. Bile direkt daha iyi depolar. Azamat.
to'ylarda qiyin bo'lib qoladi alda. Keyingi to'ylarda qiyin bo'lib qoladi. Narsa, kelasi ko'p bor. Yapma. Allah razı olsun. Ömürlük. Allah razı olsun. Hayır ömürlük kuraliniler gençlerine çapılatıp göstersin. Yetkiyi var, aynalar çürüsü nasıl?
Haydi, sizin ruhsat, olduğunuzlardan durup sarpa gördüsü, saltkadağı bir başlayıp 2 yaşında ekilerini öpüşür, sarpayını kırıyorsunuzlar, kulağını sizler için vakit veriyorsunlar. Bilmeyi kaldı, bilmeyi kaldı. Жақсылыққа қырып 2 жасымызды батырырыз. Yeni yüzden başlayın andırese. Kendinize de bir жақсылыққа қырып 2 yaşına batırırsanızlar. Amin. Allah Teala uzun ömür versin. Başlagan sıdık menen suyunasın. Allah Teala uzun ömrün versin, baktırır olsun, ötöründen önü össün. Hiç kaçan muzları geri versin. Başlarından, tuğanlarından kemi versin. Daim turmuş yolunun sıdırı olsun. Peygamberim bularga yaşın versin, baydelatın versin, özlerinden önü össün, baktığı kırılsın. Sınıftangan, жақсы yüzgülörsünden boğuşsun. Allah'tan dileniriz. Amin. Amin. Allah bereketiniz kesin yine. Kelinizler. Şu atalarımızdan da bir жақсına kakılıp atalaylar. Buna kaynatasından da böyle taksırımızdan жақсına 2 yaştan sarpaya kelgeniga bir жақsına kakılıp atalaylar. Amin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Amin. 2 yaş olsun. Vakit alaygalan. Yaşayan derslerini şu Allah Teala'dan soranan olsun. Yazıları sohbetini silagan, uzattagan, akıl estüyübülerden olsun. Çok balalı olsun. İmanları beklerim olsun, daraları büyük olsun. Kardeşim olsun, nevirlerimden olsun. Allah'ın olsun, kulçulundan, Peygamber'in tarikat yoluna yürüyen ümmetten kalmak çok acısın. Жалпы жерде ушул окугандарга тынчылык, ишиңерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Сиздер да ушул ак тойдо болуңуздар, бала чакаңыздарды үйлөнгүздөр. Şu bana çıkanlar sizge güyümlü olsun. Amin. Rabbena atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Elhamdülillahi rabbil alamin ve rahmetike erhamar rahim. Amin. Amin. Allahu ekber. Allah razı olsun. Çok rahmat. Çok rahmat. Vatan menen yer kögüröt, jomgir menen jer kögüröt deyip. Suyun aka. Kelingizler. Aygül jana. Kelingizler. Emamna şu Құдағиларымызға дағы жақшынақа қылып сарпай, жақшынақа кейіттері өз бар екен. Шыға да бір көй олып қойылы. Тездетіп ерішке дағы әрекет қылау жеме түн бақырды қыдып қойып, таңаттынша деліп отыру өрөз деген ниеттері өз бар. Çok rahmat. Enebizдің батасына дағы қошылауыз. Біздің ilgeri şol Kurmancan enebizden, Saykal enebizden, Kanike enebizden batalı bizдің Kırgızız önü ösü öyle kelgen. Buna karağızlar dağı bir şunday, enebis dağı şunday, nevire toylarda, çevire, kıvıra toylarda olmuşsun Bolkay canımızda kelin. Rahmat, hoş gelipsizlerine. Hoş gelipsizler, kelinizler. Ana cengeler başlayıverdik. Kolu başlar, kol çabuk kağına sarpaki yetkim nasıl suyuna kağısları. Sarpayları küz gözetsin, gözleri cüz gözetsin. Rahmat, çok rahmat. Başına devede içmesin. Kol çabuk koyuyoruz, kalın kudalardan olunuzlar, ana bize. Kol çabuk koyuyoruz, azamat.
Köp yaşаңыздар. Rahmat, Allah razı olsun. Bekşika, Kuday razı olsun. Çeçin elme. Oldu bu, kastım odadan kaldı ya, camısını giyeşme. Kol çaltıraz, kol boşlar. Rahmat. Köp yaşаңыз. Rahmat nasip etіңіз sizlerге. Ömrünüz uzun olsun. Daima şunday жақсы kiyimlerdi bir-biringizlerге kiygizген жақсы құдаlarдан болыңыздар. Isық құдаlardan болыңыздар. Amına suyuna kapı diyelim. 8 yıl palto almayız. Bakalası. Erkekler oşanda öyle giyiniyoruz biz. Erkekler bazardan kiyim kılgan bolsa birinci konteynerden kiyim kılgan az tuğru bile öpel. O ayaklardan kiyim kılganı tozokma. Birinci günü çıkarttағы vыбор жоқ екен деп келеді бұлар. Келіңіздер. Азамат. Çok rahmat. Süyin akanın bir tuğanları, Abjapar aka. Sizler daha keleti kessinler sizi. İlnur menen eli? Ha, Eldiyar. Ha. Elvira menen Eldiyar keleti eken, kelіңіздер, ha. Ha, bana Eldiyar, keçin. Kol çaltırasın, Azamat. Ha, bu erten alıp kaç kilo örgüm ya, kiyini aldın kaçma. Ay ana Azamat. Çok rahmat Bekşika, Allah razı olsun. Azamat bana. Janda jеңілер, кейінгі қызға сөйке салып қойында отшат. Өчіріп келелі ме? Abjapar aka menen Şairbek aka keledigen. Şairbek ece, Şair ece aka. Şairbek aka, Abjapar aka gelingizler. Habibece geliniz siz daha. Azamat. Gelingizler. Nasıl kısa şu kında? Erten aytып барасыңарда өзүм Красноярскіден кетіп келдік жақшылық қақылыпты. Гүлнар ежге келеді екен. Келіңіздер. Çok rahmat. Bir riyatlar, konteynerler toplap koyulmuş şeysi var. Rahmat. Çeçiniz, taykede kaldı. Tağa denince şunda çeşiyoruz mümkün. Toydun жақсы ötüşü avadan, jigit boluşu tağadan deyip ko. Jiyeniniz, jigit bolup kiyip kiyizip atır. Kol çağır koyuz rahmat. Hoş gelipsizler. Azamatlar. Şakı, geliniz. Şairbek aka. Başınızlardan ilayim tevhide şüphesin. Kadırlı aksakal olunuzda. Isa Cezde degen keletgez. Kelip, hayatla жүресіз Isa? Isa Cezde. Geliniz, işte can bıcağı atatkarsını giyip жүрün ғой Isaka. Kalktı жүріп? Rahmat. Sarpaylar күзге жетсін, өзіңіздер жүзге жетіңіздер. Қатарға тұрып олайын деп, баңа да кигізе тұрғансыз. Isaka? Isaka қақта жүреткен ешікті olsa çakırıp қойсаңыздар. Rahmat Nəsibəcə. Ece, armaş gitti oldu. Gelingizler. Atı çıkan konuklar vardınızlar gelingizler.
Saka var ekan? Ha buni ana keladi. Shu? Ha, mana. Saka siz izlab qolib kelingіз. Ha, siz izlab kelib turibman. Kelingіз. Bardı oşunday toylarga jetsin, şunday günler nasip kılsın. Sarpa keyişsen tilep kılıp oturganlar. Abjapar ekan geçen toyda telefonu ketip kalabız. Nasip kılsın, başımızdan kalpak düşmesin. Kencece keledigiz. Kence kanıcı? Kence kanıcı hoş geldi. Gülay ece göğüsünler. Gülay ayım olsa. Sağım menen nürüyle degenler, kelet kesler. Kelingizler. Çoğal enesine gel. Tay enesine. Kim atlarını aytıp koymuşlar? Azamlar. Sağın, suyun. Ana gelişti mi? Sırtta okuyun alarda. Askat. Buna gelişti. Bana askat buna çekildi oturak ha. Suyun degen daha gerekken. Bana çakırıp kölseniz. Tatlıdan olsun diyence. Rahmat. Sivet jasap kelgenlerge, karabka jasap kelgenlerge rahmat. Sizlerden koyuqsanızlar hizmatlı olsun kalasa. Rahmat çoğun. Gelin keseker. Bugün fotosalonda jigitleri sürekli alıp atışat. Bugünkü toydu urmatlap Sıdık menen Gülnaz'ın toyuna kıyla sürekli arzandatıp 98 sonunda otur. Sürekli жақсы jeri ay momentde kolumuzlarga diyelim. Rahmat. Rahmat. Bu sebepke ertengene bir bolan üylep taşaytırgan bolsanız. Çok rahmat jеңелердежелер, kolda көрсөтүp, Насипа жеңеш башын жерге каратпай, жеңебизде. Азамат. Kızlı surağında ver, kırmızı içkenge ver deyip kırmızıda. Buna жақшақа құда сөйлеп болып отырышат. Dilek aytып отырамы дегендей, Sıdıkбек саған ауыр жақсы сөздерді айтабыз. Алтыннан құлпы алты açқыч, айына салып бұрай жүр. Алғаным аман болсын деп Алладан дайын сұрап жүр. Күміштен құлпы жеті açқыч, күніне салып бұрай жүр. Gülnaz'ım 100'e çıksın der Kuday'dan. Zayıf sınavım demeyin, kızım ele deyin de ondan alıp alattağı 50 yıl özü kirgen kuhunyaga kelinini kirgenden keyin korkup kirip kılar. Sebebi azırtlı kelinler жақсы taktika oylap tavap alışkan. 10 çıkpayt degen. 10 çıkpayt tamamını kıla verir. Bir söz daha çıkarmaydı. Bu taktikada koyatken. 40 yıl kirgen kuhinyasına jengelerimiz sekin basıp kiretken daha jengelerimiz şuma alga çeyin tergip kelgen. Emin bu nerseni kulak kağış kılavuz da. Kelinim sağaytam, keregem sağaytam, kelinim senuk degendey. Bargan jerinden bağır tapsın. Tergemese dağı şol kadırlı, suylu kelim bolsun. Başı жерге қарап қалбасын деп сүйін ака ушундай мырзалык кылып, элди топтоп, жакын санаалаштарын топтоп, şu кызына жакшынакай кылып узатып атыптыр. Илайым узагына сүйүнөлү, көп балалы болсун, көп балалы болсун. Шулардын үйүндө баланын гана ыйы болсун.
Kelingizler kadırlı konaklar astığımızlardaki tamaklardan alıp oturumuzlar 5 minutda yantırak veririz. Köpçülük toylaplarda yanımızda alıp duruyoruz. Toylar var, özümüz suyundan çürüktü, akır kürleri. Жақшылдайды екен дағы bir akeleri üzeceleri çıkıtar. Ondan mesela sizlerin ruhsatınızlar menen antrakta bir kol çabımızlar menen şu özümüzdü mükavüz. Ömür ve tosu alınızlar, bir жақшın arkağı bir numara atkarı versin. Kolcaq ol ökelimde. Assalamu alaikum tırgızlarım. Toyunuzlar kutlu, ardayım amandıq толыңыздар, işinizlerге игілік. Барыңыздардың жамаатыңыздардың атынан сұранамын. Özgürlüğüm seni beni, özünden özüm kutlanıp gelir. Aşkım çeksin kulağına beni, bu vakit özgürlüğüm söyle. Özgürlük büyük canımda deli, ölçülme canım suranım sende. Özgürce sana sevimim derim, gönlümün yaşım senin. Alayım olsa seni cürümde saklamalıyım. Ömrümden artık görüm seni
Келіңіздер, қадірлі қонақтар. Мына бұл Қырғыздың дағы бір Қырғыз емес мұсылманшылықта ділі şu еркек адамдың башында болған бір 4 парыздың бірін жақшы парызынан да şu Бекболат акабыздағы құтылы отырады. Ол перзент төрелгенде дейді, перзент төрелгенде ар бір мұсылман адам өзі дейді, өзі бөгөктің оң құлағына азан чақырып, сол құлағына тилават айтып ата қылып, атыны мұсылманша қылып қой деген бірінші парыз өзі болады екен. Екіншісі жақшынақай қылып, мұсылмандыққа қосып, сүннетке отырғыз деп екінші парыз береткен. Үшіншісі жақшынақай қылып, мұсылман дініндегі мұсылман атты қызға балаңды үйлеп қой деп шындай бізге бір парыздарды таштап кеткен екен. Екі әкеміздағы шу бір жақсы парыздардан құтылы отырады. Бұларды дағы бір жана бір әкеміз айтты, башына бұлытқа жеткізіп отырған біздің жақшынақай болған жеңелері өздерді үйретікеміз та. Әкелер еме ордыңыздан жылбай тұрайлы. Ой қытышқа, ұзыңдап қашпай, сіздердің ұрматыңыздар, ошондай Абжапар әкенің жамааттың ұрматына бір ортаға бір жақшынақай қылып биіге жетелеп қойсын, жалпы ордыңыздан тұрып тамағыңызды сіңіртіп алып тұрған әке қайра отырышқа әрекет қылауыз. Жалпы би, Абжапар ака жамаатыңызды алып жүріңіз. Бір қойларда билейміз дедік қой. Сыдықтың тойында билейміз, Гүлназдың тойында билейміз деп ниет қылғанбыз. Қанамызды жора жолдашырып. Маэстро. Опа! Еп! Қанамызды. Опа! Сюда ортаға жайын ортаға. Aşık oldum yanına kaldım soğuğum. Sensin benim koruyuma böyle olup soğuyum. Isınma kılıçına soğuğumla koyayım. Isınma kılıçına soğuğumla koyayım. Sensin benim koruyum, günde günde varım. İşenik koy sözüne kaldım soğuğum. Neydim ki koruyum, soğuğum. Kaldım karanlıkta karanlıkta yol.
seni görgende Жалына жанады жүрегім сені өзіңді көргенде Сезімді жанады қуаныш кернеп өзіңді көргенде Ойымды барады ғашықтық деймек өзіңді көргенде Миллион атты керемет шатты от шашу сезім аспанға атты жаралды сонда махаббат бомба сілкініп қолдап жүректі ломба чики чики мама чики чики мама чики 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 Өзіңді көргенде сезімді оянар ұшашу шашқан өзіңді көргенде сан түске боялар жұлдызды аспан өзіңді көргенде атты керемет шатты от шашу сезім аспанға атты жаралды сонда махаббат бомба сілкініп қолдап жүректі ломба Өзүбүзчө айтат ба, ездиңер деп коет да. Жакшы билетиңдер. Азамат, мына башталышы жакшы болду. Эми мына Бекболот акалар каякта жүрөт ма? Келиңиздер, Бекболот ака. Açbayla qo'ying sana, o'zlari ochib. Zavskovat cho'lpon ejib o'xshaydi. Nachburut. Chiqib qanday? O'rtasini kam? Jenga mikrofonni qo'limizga olib qo'ymaydi, suyda o'ylay topshirasizlar, eng luqsin qulog'ingiz. Tamam. Mikrofonni suylab o'ylay. Mikrofon bilan suylab topshirasizlar, eng luqsin. Svet açıyotganda bura chiqmaydi. Ha? Eğizden xudolar ez, biri bo'lib qo'ygan. Xudoyingizlardan Svet biri bo'lib qo'ymasdan. Emallar ko'rib bilasizlar. Svetga bazı biraz chiqarib beraman. Qizlarga aytdim men o'zim. Qanday olaydi? Açıversinlar. Bagingizlar. Hayır. Allah
Gülyaz'ın canlı apası Nasiphan'ın sebebi Nasiphan'ın sebebi Rotiye'nin Ay ay Şunun var Nasiphan'dadır Ova Nasiphan'da Yokla birincisi özüm oğlum benim Hanım caddelerine İyi ki koydu Gülyaz özü caddelerine Denizde ısınmayı tatlı şirin evet, zakna kaybı olmayı yetvala baktığım olsun çünkü koylar öğrendim, koylar oluverdim hayırlı gelinin hayırlı olsun kalın olsun mallarınız koyunu öğrenevetsin ha yeni ve devire söylemiyorlar böyle bulgular gelir Gözümü tavızınca ırım ana cetelek mi? O zaman saltı casaylarınızda. Salt bana mı olur? Şirinlikleri olsun. Bayanlar, kızı çuğu böyle oturuş attığından kaçan şu joluk sala başlaganda ordunan turup karap koyar. Kanday joluk eken, Japonski joluk koy, çarçılı joluk koyuldu bunday. Erkekler olsa, kaniyet içinde kança var, ne dep salıp koygan hiç nerse kılbayız. İminni şul жерге kelгенде жеңелер аркаңкы чөнтөгүнө секин салып коет. İçinde kança var, ne var bilmeyiz da külük çaynap var, tapşırıp koyuyoruz. Ötkünde bir toylaşıcı kaniyetler düşkön eken, üyüne var kaniyetlerдің barını açıp okup atsa bir kaniyetke suyun algi karız menen hozbuz dep жазып koydu. Şunday karız kovalarda toylarda daha kutulup koysa bolat okşaydı. Dağı bir kaniyetlerdi açıp atsa bir yerine suyun aylık alayla gelen dost dep bir жазып koydu. Şu toyda arqıl nerseler bolat eken külüp oturuş hareketliğinizler. Buna Kuda düşüp varıp, kuda toylardağı şu jakşı nerse saltımız var eken ala kaçı üylöngenler ötke daha kızık. Şu akelerimiz burada jegeleri özmenen tanışışta bir dozoktun domburası olgan bu. Abjaldil velosipedin arendaga surap alıp bir payçanı türüp jegelerin үйüne bargan bular. 100'ge koyup velosiped aydagan bolum deyip akırap. Janakı jengemiz dağı 10 çelekte su tursa dağı bir törtөөнү tögöt dağı suğa çıga toşolmağıdan. Kudu joldan kamaz ötüp ketip atkansып seken kütüp turat. Nar jaktan şu Bekbolat aka keleytkан. Em tamaşalap koyup taksып. Oşol жерден велосипедти айда ötüp ketip atıp Nasipa kechqurun to'qqosun akan tog'ning tagida jolug'avi deb ötüp ketishadi. Oşentip jolug'ishim shunday bosh qo'shgan. Hozir mana zamonimiz yetishdi. İnternet, WhatsApp, bizden yaşlarımız bir günü bir jigit ikinci etajda yaşayotgan janaqı kızı şatını koyup barıp ayneke çıkıp barıp aynekti açıp janaqı kız menen süйлөшүп atsa kız aytат eкен "Ey tüşüm, hazır atam bilip kalsa moynumdu julat" dese "Koyçe atang şatı karmap turat ul" deydi dep koyat eкен. Hazır endi bular жаш поколениялар, bular ошол билгенini кылышат экен. Bir kız örüp kaçığı oşol jigiti menen süйлөшүp tursa, atası traktorist eken keçke mal jereyde bir jaktan kelaytip tanıp kalıp turgan degen eken bayağı bola 100'ge koyup bulmaydı, baktarlap kaçıp kaldı. Kızım kim menen süйлөшүп atasın dese, ata tüşümde ayın aytıp atat elem dese, oşo ayın aytıp koyçu velosipedti kalıp ketti deydi. Şunday, bular şuntip tanışıp şunday jakşınakay boş koşuşat eken. Jana ele aytып bardым mı? Atın barda jer tane dep. Atı var adam jer tane eкен. Mogul jerde darak var, mogul jerde kolot var, mogul jerde taş tol dep. Atan barda el tane deydi eken. Bul жерди тааныбайт экенсиң. Атаң гана айтып берет экен. Атам, ат менен барсам мынандай эл бар экен дегенден атам түшүндүрүп айтып берет экен. Ол мынандай уруудан болот, мынандай эл болот деп. Илайым шул күндөргө жеткизиптер. Бекболот ака, Сүйүн ака Кудайга 1000 мертебе разы кылсак да болошу, бала чаканын тойлорун көрүп, небире тойлорго чейин жетишке аракет кылыңыздар. Астыңыздардагы коюлган, кой койгон нерсени
Депутатка жоқ bu. Sekin aytayınç. Kuyup içip oturumuzda. Nazardan alıp otursak bugünkü kunga есептеп koyarız. Қол koyarız kudalarga. Kalança bölösü, jezdesinin kaynisi deyiversek söz koyup ketken ustoluz menen keleberibиz. Kapa bolboylu. Bayakı baş kesmek var, til kesmek yok deyip, tars etkeni var, tamaşa deyip katarыбыз menen ustolgo çıkıp süйлöp jatkanda, törдөк oturganlar, sözgө konok berip degендей, жакшы сөздөр туккан экендик, ката кылган экендик дегендей, анда эмесе ушул биздин экинчи столубузду Элеман ака, Туташ ака баштаган, Базарбай ака баштаган жамаат ушу жеңелерибиз менен белек бешкек, пакет, сакет, акча, бар шакча дейби. Алып ортого келип койсоңуздар, кол чыгап турабыз. Ошол акелерибиздин да ошол жакшы тилек, жакшы ойлоруна угалы деп отурабыз. Ушул 2 жашка каалоосуна, кудаларга каалоосуна сүйлөп жатканда тос түгөнүп калган болсо, мисалы Туташ ака сүйлөгөн болсо, Туташ ака жакшы сүйлөдү деп бүгүнкү тойдо элиден алып отурсаңыздар, уруксат. Анда эмесе сөз бизден кадыр барктуу сыйлуу акелерибизде. Манас экебизде. Рахмат. Мына бүгүнкү урматтуу туугандар, бүгүнкү ушул тойго келгениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Мына бүгүн карындашыбыз кызымыз аты жатыптыр. Карындашым, бүгүнкү Куда кааласа ушул 2 жашка самый главный бакыт, ден соолук, ошо ата-энесин самый главный ата-энесин сыйлаган жакшы жаштардан, мына бүгүнкү Красноярскийде жашап жаткан жаштар ата-энесин сыйлаган жакшы жаштардан болсунан 2 жашка бакыт табайын. Урматтуу бүгүнкү кеченин күбөлөрү, бүгүнкү Кыргыз элинде болуп көргөндөй чоң окуялардын бири болуп атат. Себеби дегенде эстер кулагандан кийин бардыгыбыз чемношник болуп 90-жылдан бери келгенден бери кыргыздардын акча жагынан, башка жагынан алып келгенде ушу Россия территориясындагы эң жетишкен ийгиликтердин бири бул бала чаканы үйлөп жайлап жайгаштыруу деген бул чоң ийгиликтин бири. Демек бул эки куда бүгүн бактылуу адамдардын бири да. Неге дегенде ар бир адам өзүнүн уругун, урпагын калтырыш үчүн жашайт, өзү үчүн жашабайт. Бул Кыргыз элинен келген, эжелден берги миңдеген жылдан бери келген биздин салт, ошону улай билели. Ушул сүйүү менен Бекболотко ушундай балдарды тарбиялаган үчүн, ушундай кыздарды тарбиялаган үчүн ушу элдердин атынан ушуларга чоң рахмат айтабыз. Ушуларга кол чаап коюңуздар эми эки кудага. Анан ушуларды жакшы эркек кылып кармап жүргөн бу аялдарына да кол чаап коюңуздар. Сүйүндүн аялы дагы, Бекболоттун аялдары дагы жакшы, өкөтөн тың аялдар. Эми булардын балдары дагы жаман чыкпайт. Өкөтөн келечекте биздин урпактарды согушсуз эле ушу Энес айдын боюнда жерлерибизди алып, ушулар бизди мындан нары да уят кылбай, биздин кыргыздардын намысын коргоп, ушул жерден тиричилик кылып кетет деп ойлойбуз. Булар да көп бала чакалы болушун, ден соолукта болушун, бактылуу болушун, ушу ата-энесин сыйлаган жакшы жаштардан болушун. Анан дагы бул салт экен, ушу кызды деле ата-энесине карап, уулду деле ата-энесине карап үйлөйт эмеспи? Ошон үчүн Бекболот таксыр багы тааныш билиш кылып өттүр да буягындагы. Бизде деле балдар чоңоюп калды. Бир жерде кичине орустар айтмакчы, опоздали деп коет. Майлем. Кыргызда көп кыздар бар. Ошон үчүн кыргыз элим тынч болгула, ден соолукта болгула, ишиңерге ийгилик, кыйналбаңыздар, бири-бириңиздерге кеңир болуңуздар, ишти кеңир болойлу, ден соолук болсун. Аман болуңуздар эми, тойлор тойго улана берсин. Ден соолук. Ел аман болсын,
Eşine için açık kalmadıkken kızlar köp. Ben buna 2 yaşka vakit kalayım. Vaktim olsun. 2 dakika ten karagan yaşlardan olsun, ömürleri uzun olsun, karmaşkan kolları, karmaşkan boyunca ömürlerin ayağına şeyin ıntımaqta жүрсün. Ayın karındaşım, sүйünбей olan, Болот olsun, Nəsibe yaşım barlar, жақсы құда боласыздар. Dünyadaki en жақсы нәрселерді қалай сіздерге. Аман болыңыздар. Hayırlar болыңыздар, teşekkür ederim. Mandu geçinizler menen bugünkü kız azdarkı geçenin köylörü, Pukuşken kişiler kudağıdağılar, ne deyim Süyün Aygül, bugün kızlar baktılı bala çağın artlar taştab, ulu turmuştun, Ali tattu, Ali tadal yoluna çıyoğratken, kızın bargan жеринен bakıp tapsın, baktılı olsun daima, bularga men kalay direm, taң atkan suğuluktu, kündün жылуулугун, kepпес dövlöttü kalayım, daima kemimiz bakıttı kalayım, daima bar bolsun, ekö kuda çırlaşkan emes, sırdaşkan kudalardan bolgular, daima bar bolgular, Kırgız elim bar bolsun, gezikken jerimiz toy bolsun, 2 jaş baktılı bolsun. Kalayım çingen solguduna bir bütmez kalayım, tübölük kata suyu ak bak karadayım, turmuşta en bir sorun yaşap ötümüzdür. Sizlerge başka yaşları taң kalganday baktıl olduğuna bakalım. Çok rahmat. Kalgan konuklarımızdağı şu aldığımız söylegen akelerimizge koşulat eken. Elemen akemenen şarbeje söylegenden ki men söylegim dile ekem yok. Ana mesela içkenge suunun tunuğu jakşı, aytkanга sözdün uluğu jakşı. Köp söylegen sözge karaganda kanebetke salgan kuruğu jakşı deyip. Kol çaldırabız, hoş geliptir. Hoş geliptir. Kırgızdın kursağı nege çıgat dese, olturup alıp jeybeşetlisek de olur. Bulardın salımı, ayal adamdın üybülöge koşkan salımı çoğun bulat eken. Çoğun bulat eken. Bizde bir eski makalımız var mı? Janakı bir makal var da. Erdi er kılgandağı ayal, dağı, dальше esi kандай ele? Erdi er kılgandağı ayal, Jer kılganda ayal. ana, jer. Erdi er kılgandağı ayal, Jer kılganda. Ey toba ayalları şu. Kaçan şu nerseni toktatasınlar buna jaşыбыз 40. Erdi er kılgandağı ayal. Er kılganda. Kol çağıp koyuңuzдар, karаңыздарчы. Kim biletigender surasaң şu 40 yaşınızda 40'ta aşıp atsa da bögöp malımızdan beri şu makaldı ayaldardın жүрөгүнө сиңип калган го. Erdi er kılganda ayal desen, kara jer kılganda ayal dešetken bular. Kiçine özüңүздөрдү кармаңыздар дагы. Erdi er kılganda ayal, erdi şer kılganda ayal деген şul жакшынакай макалыбыз бар экен. Şu жеңелерибизге рахмат. Буга дагы бир тамаша көйгөн нерсени айтып өтөйүн. Себеп Орыстарда тамады десе, Қазақтарда асалады еткен, Қырғыздарда ерке бала деп қояды екен, еркелігімізде эле қалбады. Мына ата сакалыбыз елімізге бүтүп 45-ти қуалап кетіп отабыз. Ошончо дагы бир еркелегим келет да. Bir күнү бир акелерибиз алтын балык кармап алыптыр. Алтын балык кармаптыр дагы. Bir каалооңду айт десе, жана алтын балык айтыптыр, алтын балык. Men işteyim deptir, talala işteyim, ayalım үйde oturat, hiç nerse kılbayt deydiken. Meni ayal kıldak ayalım diye, erkek kılbay koysun bu deptir. Үйüңüzge bara berin deptir, үйüne barıptır dağı ertemenen oygonsa, ayal uktap atat eken. Oy, turbaysın mı dese, betine bir şapala kurup durga, уже erkek bulup kaldı turga. Jakşınaka kiyiniptir dağı, jumuşka ketiptir, beçara akebis, İşti başlaptırman, baldarga tamak jasa, kirdi ju, үйдү шыпыр, бирөөсүн садикке, бирөөсүн окууга. 2 ay degende жанакы акебиздин чумоосу чайнектен чыгып кетиптир. 2 aydan кийин жанакы көлдүн боюна барып алып, алтын балык деп ыйлап отурса, 3 saattan кийин баягы алтын балык чыгыптыр. Алтын балык суунун астына түшүп, балыктарга айтыптыр, ey, өмүрүмдө бир жолу желание аткардым дейтmiş. Bir erkek ayal bulayын деп сураганда. Çıksa tanış adam eken, привет deptir balık. Ne oldu? Mesela aynen balık deptir. Bu ayal adam özünün ele işini kılıversin. Senden bir suranıç hayradan beni erkek kalıbıma keltir dese balık aytıptır. Akay hiç aylası yok deptir. Nege dese boyumuzda var siz akay dep. Koyat eken, karamızdarçı.
Бұл деген айтқан нерсем ар бір үй бүлөдө аял гана мээнет кылыш керек экен. Шулардын колунан өсүп, дасторконубуздагы шулардын колунда экен, балдарды тарбиялагандагы кана ушу залда отургандар лапаткадай колуңуздарды аял заты үчүн бир кол чаап коюңуздар эркектер. Аман болсун шулар, энелерибиз аман болсун. Жаш кыздарыбыз келечектин энеси деп коебуз. Келиңиздер кадырлуу коноктор, жеңе даяр болдукпу? Даяр болдук. Гүлназ, сиздерди 2 жашты ортого чыгарат экенбиз дагы, ушу Бекболот акабыз, Насипа жеңебиз жакшынакай кылып келинибизге бир алтын сөйкөлөрүбүздү тагып алайлы дегендер бир ниеттери бар экен. Ортого чыгып, элдин кол чабуусу менен ушул белекти кабыл кылып алайлы. Келиңиз, Гүлназ. Сыдык. Бекболот ака келиңиздер, Насипа жеңе келиңиздер. Кол чаап коебуз, азаматсыздар. Лупасы барлар келип пробасын ham карап коёгула. Тамашалап. Келиңиздер, азаматсыздар. Секин менчиктештире берели Бекболот ака. Алтын сөйкөбүздү кабыл кылып алайлы. Илайым Насипа жеңебизде жакшынакай келин болуп. Насипа жеңе жоолукту салып, бетинен өп туруп, таңдайына түгүлүп коюң сизге келин болсун. Чоң рахмат. Azamatsız şimdi öyle bir kızın da öyle hakiki malına şu açılar diklik de. Azamatsızlar, vaktılı olga, mal жерде akelerimiz, jengelerimiz oturata şu turmuşga çıkkan malını, akelerimiz үйленген mallar nestep çort vazmi dep koy oturuşatqa. Ayal adamga gana nasip kılat dep koydu eken ha. Kolumda olsa 1 ton altın taksam da ruhsat eken. Rahmat. Çok rahmat. Kol çağıp turarız, kolu başlar. Kolu boş emesi okat çep atkanlar olsa jer teyip turgular, toparada bir turgular. Hazır жакшынакай кылып 2 жашка кийимдеrini, sarpaylarını kiygizебиz. Ошондон кийин ортону ачабыз дагы 2 жеңесин 2 жака коюп, sarpay көрдү деген салтыбызды кылабыз анан кыстырып башталат го. Рахмат, башыңан ак жол түшпөсүн кардашым. Чоң рахмат. Салам берип коюңуздар. Ай азамат, өмүрүңөр узун болсун. Чоң рахмат, азамат. Har bir başı yatkanı Bekbолот aka sizden urmatыңызга болсун келиниңизден. Жигиттин күйөөлөрүнөн Сүйүн aka күйөөлөргө бактылуу болгула. Өтө бактылуу болгула деп коелу. Sarpayга да bir kol çabız. İlayim şular iyikteri küzge jetsin dagı özleri 100'gө jetsin. Köp yaşasın. İlayim Sıdık 50'ge yaşlı yaşagın, 50'tin etin aşagın, 60 yaşka yaşagındağı arkardın etin aşagın, 70 yaşka yaşasam жылкынын etin aşagın, 80 yaşka yaşasam serkenin etin aşagın, 90 yaşka yaşasam toktunun etin aşagın, buyursa 100'lü dağı yaşagın buğranın etin aşagın deyip. Egerde 110 yaşasam öz elin menen koşa ol, 120 yıl yaşasam eline olsun hoşa ol. Köp yaşasın. Azamat. Kana kimisinden başlayız? Ay ejimkeler, boyunlar buranıp karabatat ko. Bu sarpayın ayallarga jaman jagatta. Күрөс айтат өткөндө фондар кутап барсам, кирбишин берип коюп деп коет экен буларчы. Эркектер ойлоп калабыз да Lexus апарса, эле жетип койгон окшойт. Бактылуу болсун. Күзгө жетсин, өздөрү 100'гө жетсин. Саламат болсун. Рахмат Насипежан.
Azamatlar. Rahmat. Sıdıktın başından kalpak düşmesin ilayim. Rahmat. Şu hizmet kılatkan kelin keseklerine çok rahmat. Allah razı olsun deyiz. Huday razı olsun. Rahmat. Ben bilgen nasıl da bu inemle mayka çan gelmek bize. Mayka şörtük can sılan sıçan. Bile direkt daha iyi. Depolar. Azamat.
keyinki toylarda kıyın bolup kalat alda. Keyinki toylarda kıyın bolup kalat. Narsa, kengesi köpüp korup. Yapma. Allah razı olsun. Ömürlük. Allah razı olsun. Hayır Rahman. Ömürlük kurulaniler gençlerine çapalatıp göstersin. Yettiği var, aynalar çürüsün nasıl Haydi, size kavursan, olduğunuzlardan durup sarpa görüntüsü, salt kadardır başı. 8 yaşında getirelim, öğretmişim, sarpaya kırıyorsunuzlar, bu arada sizler için vakti görüyorsunlar. Bilmeyi kaldı, bilmeyi kaldı. Yaxşılığa qılıb 2 yaşında batırırız. Yeni yüzünü başlayın andırısı. Kendinize de bir yaxşılığa qılıb 2 yaşında batırırsınızdır. Amin. Allah Teala uzun ömür versin. Başlagan sıdık menen sınırsın. Allah Teala uzun ömrün versin, baktırır olsun, öğütöründen önü ölsün. Hiç kaçan buzları geri versin.
başlarından tuğanlarından kemiresin. Daim turmuş yolunun sıdırı olsun. Peygamberim bularga yaşın versin, baydeler versin, özlerinin önünü ösüp, bakılı, kırılsın, sınıftangan, жақсы üzgülörsünden boyuşsun. Biz Allah'tan dileniriz. Amin. Amin. Allah ekber etkeniniz kesin. Kelingizler. Şu atalarımızdan da bir жақсы hakılık atalaylar. Buna kaynatasından da böyle taksırımızdan жақсыnaqa 2 yaştan sarpay kelgeniga bir жақсыnaqa qilib atalaylar. Amin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Amin. Tek ilaç olsun. Vakit alaygalan. Yaşayan derslerden şu Allah Teala'dan soralar olsun. Yazıları sohbetini silagan, uzattagan, akıl estüyübülerden olsun. Çok balalı olsun. İmanları beklerim olsun, daraları büyük olsun. Ardayım olsun, nevirlerimden olsun. Allah'ın olsun, kulçulundan, Peygamber'in tarikat yoluna yürüyen ümmetlerden olsun. Жалпы жерде ушул окугандарга тынчылык, ишиңерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Сиздер да ушул ак тойдо болуңуздар, бала чакаңыздарды үйлөнгүздөр. Ушу бала чакаңыздар сизге күйүмдүү болсун. Амин. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар. Elhamdülillahi rabbil alamin ve rahmetike erhamar rahim. Amin. Amin. Allahu ekber. Allah razı olsun. Çok rahmat. Çok rahmat. Vatan menen yer kögüröt, jokkur menen jer kögüröt deyip. Süyün aka, kelingizler. Aygül jana, kelingizler. Emma şu Xudoylarımızga dagı жақсыnaqa qilib sarpay, жақсыnaqa kiyiklerimiz var ekan. Şu qara bir köy olup qo'yadi. Tezdetip verishga harakat qilamiz. Endi tun vaqtni qilib qo'yib, taң atqancha dilib o'tiraveramiz degan niyatlarimiz var. Çok rahmat.